Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar di aya jengkol sambal hijau, terus lalaban aya sosim, aya goreng tempe sambal terasi, terus ya aya goreng petei, asin peda, terong pula juga nasi. Oke guys, sebelum makan berdoa dulu. Amin amin amin. Mantap ya. Sobaan ya. Jengkol sambal hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap amat euy. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Berterasi yuk. Goreng pete. Mantap. Enggak. Berhijaunya mantap juga ya guys. Parahnya ya.
Aduh. Mantap. Oke ya, semuanya sudah habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.